Whakawhiti atu ana ki rānana me tētahi o ngai tātou kua āhua roa nei e whakapororiaka ana ki roto i taua whaitua nui, ahakoa ngā piki me ngā heke. Ko Precious Clark o Ngāti Whātua me Tainui tāku e kōrero atu nei, he roia kua whātau i nei nei e mahi ana i roto i ngā tari kāwanatanga o Ingarangi. Kua whātau a Precious Clark e hautū ana i tana mahi, ki tēnei o ngā tari a te kāwanatanga o Ingarangi. Kai te pihia? Ka nui te o rei. Kai te tūtaki a koe? Me koe hoki. Hei tāna i tu atu o te miharotanga o te mahitahi me e rātu o ngā iwi o te ao. He maha ngā huhuatanga o taua mahi. So one day I'll be analysing contracts, the next day I'll be sitting with my CE doing strategic planning, the next day I'll be drafting a policy about maternity leave. So my work is quite varied. E hara i te mea he tauhau a Precious Clark ki e nei momo mahi. I nā i ahu mai aia i roto atu i era, e rite mai ana ki te wā kāinga. At the time I was working for the Ministry of Economic Development, working in intellectual property, mainly looking at ways to protect mātauranga Māori, and I came over to attend the United Nations in Geneva, and it was an eye-opening experience. Atu i rānana nei, he mea māmā noa ki te rere haere ki e rātu o ngā whenua o te ao. Access and the ability and the ease to just travel around the world from this place was one of the drawing factors. The opportunity to work over here and, you know, upskill myself and learn different ways of approaching issues. Te whakahau anō ki era o te wā kāinga e rikāna ki te whakawhānui atu i o rātau pūkenga. Haere mai, kei a koe te wā. And I think having an overseas experience is something that should be in the psyche and in the consciousness of all of our tamariki. You know, it's just as valid as of an experience in terms of developing you as standing on a kapahaka stages. Ko Hinerangi Goodman i rānana o te karere.